Bizning barımızın da bolalar ovulda jıyıla turgany, biz özümüz endi äti boluga karamasdan şaksan uram tolu bala. Şol hatda süýnädirim men şunuň şu wagtlarda. Men etem awul ýaşy, bek süýnädirim. Hazır endi awul kortaya. Ala goýtuşy şitde turgan kişileriniň goýtugy bek göbäli. Kadirli dostlar, tuganlar, avuldaşlar, kelgen konaklar. Bugün bizning Zirikli awulunyň yubileyi 90 yıllık yubileyine jyýylyp. Hem sağmysıgız avuldaşlar digen beýramny aşyk dep iglan ettirge ruhsat etigiz. Bizning Zirikli awuly
Barıгыз да білуінше инде Яңа Мәкей дип башланган безнең Иске Мәкейдән күчеп килгән авыл. Иске Мәкейнең тарихына кергәндә ул 1705 еллардан башлана. Анда 39 кеше яши башлаган була. Соннан инде халык арта тора. 1705 елны Мәкей авылы Минзәлә йөзе бүләр волысы булып йөргән булса, 1795 елда Мәкей кантоны Минзәлә йөзе Уфа губернасына әйләнә. Бу вакытта инде Мәкей авылында 1161 кеше яши. Ул авылда 5 мәчет була һәм 17 мәдрәсә. Безнең картәтәләребез шул авылда яшәп менә шунда җирләнгән, без шуннан чыккан кешеләр дип әйтәсе килә. Һәр атна сайын Мәкей авылында базар үткәрелгән. Елына бер тапкыр ноябрь айында ярминкә үткәрелә торган булган, тирә-як бөтен авыллар җыелып, ат йөртүчләр, уеннар анда да оештыра торган булып калган. Безнең җирлек инде башта Минзәлә йөзе Уфа губернасы булып, аннан инде безнең җирлекләр күчә Мөслим районы Татарстан республикасына. Шуннан 40-нчы елларны безнең авыл җирлекләре ниндидер сәбәпләр белән инде Башкортстан җирлегенә күчә. Шушы арада йөреп безнең төп документларыбыз, теге авылның кайчан булулары, кайчан кемнәр күчүләре табу бик авыр булды. Шуңа күрә мәчеттә булган кыягазларны карап укып, шуннан инде шул историяларны әзрәк кенә булса да без булганнарын искә төшерәлдек. Туганнар, авылдашлар, иптәшләр. Мин сезне менә бу зур безнең авылның бәйрәме белән тәбрик итәм. Без болачакта безнең менә бу авыл җирекле кредри шул сельсовет уже Акбязовский, Ново Акбязовский сельсовет. Онда кредри уже 4 авыл. Менә безнең главный там уже бош авыл булды Акбаз, Яңа Акбаз. Аннан шунда кредри безнең авыл җирекле Яңа Әлмәт и Турыш авылы. Хәзер Турыш авылы юк, аның орнында уже буш урын гына тора ничектән так. Ул вакытта бош урында уже тора безнең шул Иске Акбаз. Аннан соң уже безнең авылда ул вакытта бар иде инде. Ана мәктәп бар иде. Шул мәктәптә уже biz укыйдырык инде балачакта. Әлмәтләрдә шунда безгә хиләдер инде. 4нче класста укыйдырык инде Яңа Акбазда, 4нче класста. Аннан соң уже 4нче класстан соң уже уку буладыр инде башта Күбәктә, ул мондан 12 чакрым Күбәктә. Аннан соң Күбәктән соң уже мин күчеп уже Иске Мәкәйдә укый башладым. Анда 7нче, 8нче, 9нчы классларны бетердем. Аннан соң уже 10нчы классны бетергән ул вакытта уже безнең тормышлар бик җиңел булмады инде. Ашарга, конечно, тиеп булмады там, яз көне уже аның бәрәңгесе дә бетәдер инде. Шул үләннәр белән яшәйдер инде. Ну, шуңа карабастан уже әле хәзер менә хәзерге вакытта да яшәп ятабыз әле ничек. Мин уже шул яшь кенә чагында уже 16 яшьлек итеп уже армиягә озатып куйдылар инде. Бош калмакчы булганнар инде, летчик итмәкче булганнар. Но мин комиссияны үтмәдем. Аннан уже комиссияны үтмәгәч уже русча белмәгәч, аннан соң уже пехотага куйдылар. Аннан соң шул пехотада уже мин наводчиком пулемета булып сугышта катнаштым инде. Аннан соң уже сугышта исән калгач, аннан соң уже училищега укыттылар инде. Училищене, конечно, уже мен 10 класс булмаган карамастан бетердем инде. Шул ни инде бүтән отметкаларында булды, отлично булды инде.
Ondan soğuştan sonra hizmet ettim Dальний Восток'ta. Ondan sonra Дальний Восток'tan sonra biraz Kıtay'da hizmet ettim. Ondan sonra şundan akademiye girip уже ракетная академия Советского Союза. Şunda уже okup, ona da уже красный диплом bile bitirdim idi. Ondan sonra şunda уже Күпкенә елга уже хезмәт иттем ракетный войскада уже. Соңгы елларында уже булдым диде Байконурда. Байконурда уже 13 ел. Анда уже без теге зур ракеталарны косалар уже Америкага барып җитә. Аларны уже ишарга өйрәттек инде. Аннан шуннан уже чыкты мен нигә отставкага по болезни. Вот шулай хәлләр. Еще раз читтек. Сезнең барыгында шул менә безнең бу зур бәйрәм белән тәбрик итәм. Безнең менә монда уже җыелган барыбыз туганнарыбыз, авылдашларыбыз, кунакларыбыз барсы да уже таза булып, менә шушы бәйрәмне уже үткәрүгезне теләйм. Bizning kolxoz bek 60-cı yıllardan soň ol millioner kolxozga aylandi. Bizning ol kolxoz yetakçisi men otçustusan aytarmın indi Usmanov Sharafqali degan bir oğuy idi. Ol bek selatli yetakçi dep aytaram endi men ana olib baruvchi ol. Ol vaqtda mashina da yo'q. Bizning kolxoz bek zo'r kolxoz edi. Olti avuldan turaydi. Olti avulni da zürüp chiqa turgan edi ot bilan. Men bek xatirdali. Men o'zimda 8 klassni bitirgandan so'ng 67-yilda men 8-klassni bitirdim. 5 yil kolxozda ishladim. Bizning o'zimizning ovuldagina bek ko'p 200 depkina da sovum sıyırı bar edi. Bek ko'p eritirlik otlar edi bizning ovulda. She
balalar bu vaqtda bek köpeydi. Biz özümüz 7 bala okuduk bir klasta. Her bir klasta da 7 genelde 7 diye aytap bolmayındı. Qaysında 8-9 da buldu indi ol. Qaysında 4-5 de bolgandır. Her bir lay köp balaları uram tolu birgeleşip oynap uramda bizning ko'rimiz var. Suv quyunib jaykini, o'rmonda shang'ida yurib, qish kuni biz shulay o'sdik endi. Bu bizim tanıp bulmay hazır. Köşeler o'zgarib o'tgan. Biraz qarab turg'achtig'ini tanıdık endi bir-birimizni unutganmiz, tovushlarda unutilgan hazır, tuslarda unutilgan unutila. Ko'ngilingda Ko'ngilli bek yil o'tib ko'rishgach. bek ko'ngilli bek ko'ngilli. Avullashtirgan nozishga zo'r rahmat endi. Jigar bek ko'rishmadik. Bunaqa qaytib boramizda. Oldi sog'inib. Ko'ngilli, bek ko'ngilli var, sabatda. Biz shod shunday bayramga. Tag'in shulay ko'proq bo'lsa deb bayramda. Таких праздников почаще бы сделать надо. Вот, да. Желательно каждый год. Вообще, молодцы, Рахман Зуритов, вообще, вот, в восторге, я в восторге. Я вас всех люблю. Sen misiniz? Sen misiniz? Intervyu berasiz qizlar ana. Sen misiniz? Ayrılamıyorsunuz siz. Siz kimler ko'rishdi? Одноклассницы. Birimiz Tunazda, birimiz Akçavrus'da, Boqqalı'da, Toshkentda, Годов 35. 35 yıl ayı. 35 yıl, наверное. 35 güne tugul. 40, Больше, наверное. 40 yıl. Ayy. Bizning o'zbeklar 40 yıl mine. Rahatlanib yuribmiz mine kishilar ko'rib. Bek ko'ngilli, bek rahmat uyushtirgan kishilarga da rahmat. Bu bayramni uyushtiruvchi iki tuğan enem Nozifqa, onun turmuş iptashi Gulura xonimga menim bek zo'r rahmatli. Ular bütün avulni, bizni tuğanlarni jiyib, shunday bayram uyushtirib Arkadaşlar, siz barınızda biləsiniz Zaliyev Marselni. Bu bizning avulda o'zining художественный yoqlari bilan, ham ishchanligi bilan ayrilib turgan eng yaqin bizning do'stimiz. Ol bilan avulga yem kirta turgan kishi. Ol futbolni klubda o'z vaqtida bildirdi. O'zining qapqatlarında da ko'rasiz, eshik allarında motor rasmlar chiqara. Endi bugungi mana bütün motorliqlarni mana kirdi, qapqalarini ishlaw, aning zo'r kuch solib ishlagan ishlar deb ko'rasiz. Shunga ko'ra sizning barig'iz ismidan ani bugun qutlasi kela. Maqtov gramotasi bilan. Mensa endi ishlapasanga tam bir ishlapanga beramiz ishimni. 5000 ақша. 5000 ақшаға шушындай приз оламыны, мындай бүләкні заслужил. Барығыз есімден де таңда бір зор аплодисменттар білән Марселіне құттықтаймыз. Грамотным капитанами награждается Заляев Марсель за активное участие и творческий вклад в подготовке к празднику 90-летию юбилею деревни Зиреклы. И здравствуйте, односельчане, Байрамы Блян. Тан инде шушы ауылда инде Тоғызкенде енді бір семьяда болсақ та теге үйде мөр салып бергенге гына жетмей енді сіздің алдыда базар айтасы келер әшетіне өзімнің абайына. Мына енді ол біріншілерден болып шушы зияратны шестартуда 9 майда шушы инициативаны кіртіп жіберген кіші. Мына бүгінгі шушы сабан түйіні бұлдыруда ол өзінің зор ярдәмі салды, әр бір күніне қатнашып ішледі. Оңа да шушынды грамота һәм ақшалата 3000 аңа премия. Рөхсәт итегез бәйәнді құтларға.
kibik mattur şoklar bir vakit kına, bir vakit kına. Seyir şoklar bir vakit kına. İmen kibik taza şoklar bir vakit kına. Dillerlerini üzeri şoklar bir vakit kına. Yana yıklar yer şoklar bir vakit kına. Kişilerge kirek vakit bir vakit kına. Vakıtına dillerlerini üzeri şaklar bir vakıtına. Yana yıklar yer şaklar bir vakıtına. Kişilerge kirek vakit bir vakıtına. Bir vakıtına. Günlerde bugün yaşık bir vakıtına. Mattur yaşık bilip yaşık bir vakıtına. Yazmaşlarga kelgen vakit bir vakıtına. Bir vakıtına. Günlerde bugün yaşık bir vakıtına. Mattur yaşık bilip yaşık bir vakıtına. Yazmaşlarga kelgen vakit bir vakıtına. Bir vakıtına. Yazmaşlarga kelgen vakit bir vakıtına. Bir vakıtına. Bir vakıtına. Bular Sabri men mi kelinlar? Kanda qala shafaqa. Hayırlı sabah. Hamsızdan şimdi tarafı bitti. Yaşı başlayan kızı gerek çok böyle bedenin yerine. Ey zafer bir vakit bir dağın bir balkarıma. Yürekte kıyaşı kan
yaşay başlagan bezekip çok bile bitenden gene Eğildim bir vakit doğan bir balkırga yürekte yaşay Gelin olarak da bir yaxşı qarşı aldılar bizim bu avulda. Bizning Kurşiler, qaynanalar bir heybet buldular. Biz bir tatlı yaşadık. Barысы da heybet buldu. Meni o'z qizlari siman o'z oilalarini oldilar. Tug'anlari da, ovilar, opalari da shu oilaga meni qizlari siman qabul etdilar. Men bek rahmatliman ati-analarına. Ular endi isen түгелләр, кызганычка каршы. Никогда не думала, но рада, очень рада, что я здесь появилась, встретила хорошего человека. С ним мы живем уже 33 года, двое прекрасных у нас детей. И очень-очень я рада, что тут такие добрые, хорошие люди живут. Авылны бәләкәйдән үк беләм. Беренче тапкыр мин монда 4нче класста укыганда шушы авылга килгәнем. Урлашкан шундай яшеллектә, бер ягында яшеллек, бер ягында басу, күлләре бар, шунда су киргә килә торган һәр вакытта да монда. Монда кешеләр әйбәт, күңелле барса да ошай миңа монда бу авылда. 27 ел уже без монда килен булып яшибез. Бүгінгі күнде ауылымның шушындай балқып тұруы, халқымыздың, ауылдашларымыздың ял өтуі біздің ару таланы сездірмей. Мен бүгінгі шушы бүтінісін көріп, өзімде, көңілімде рухлар байып кете, яшіктер еске түші, ару деген нәрсенді ұныттық. Кстати, мына көптен көрмеген бәлки классташ дусларны көрдің мә әле? Әйе, біздің көпләрін көрдік, ауылда бірге оқып шыққан, көп еллар көрмеген, бізден түбәнірек класста оқыған, зорырақ класста оқыған, барысында көрішіп, сөйлешіп, бір-біріміз білен хәл білішіп, бек матур етіп сұрашып, сөйлешіп жүреміз. Ауылда енді біздің ғаилә, біздің нәсіл кішілері яшамаса да, біздің әтенің түп йұрты бар. Мына біздің 2 туғаннары, 1 туғаннарымыз бүгінгі күні 52 кіші жиылдық. Аллаға шүкір. Урын табылды мы? Табабыз, Алла берсе, басып та йоқлап бұла. Достарым туғаннар болғанда, отырып та йоқлап бұла. Пішенникте де бар, пішенникте де орын бар, йұртымызда да, bütün идендерімізде де орын бар. Менің де тіләсім келейінді ауыл халқына шо исен сау яшарға, біз туғаннар, бүтінімізде ауыл зор болмағаш, бір-бірімізден туғанар, қайда шырашсақ та, қайсы ерлерде көрішсек те, бір-бірімізді туған етіп, хис етеміз, құшақлашабыз, қалбілішеміз. Шуңа көре келесі елларда шой болып қалсын, 100 жыллықларында Алла берсе бірге матур етіп өткергенсін.